So luong an Honorable Dr. Bad News, aka The Bad News. So gen matie ba en ye ni ti ki ker ma ini tie kere mi konyo luo. Onyo ti ki ker ma ini ti kwere mi konyo langi. Ti ki ker ma ti kere mi konyo acholi. Ti ki ker ni ma ini ti kwere mi konyo luo. Nyo mi konyo luo dusu. Ti ki guvu ma ini ti kwere mi konyo luo. Nero. Aro peda in na idien kan dak iti ki ker ni mi vuor dano. Nyo dak iti ki ker ni mi ber ka vuor da vuora eno ne pebe. Kiro ngun jo mana man ma utika ngako yo manon pimigi. Ngun jo mana ma tika ngak mero tika gam lo mo go mer po gam. Ka oi kar mo madung jemina do utak. Ko e bere laur kwen an peda ngeo. Luen pa general wa obet pa general. Yen pe lori yewi. In civilian ma gmo pe chi. Pe lori yewi. Luen pa general wa obet pa general. In civilian ma kan me pe gmo pe lori yewi. So luen pa civilian ini luen pa civilian pat ki luen pa mon. Dak luen pa mon pat ki luen pa civilian. So ke nen wan wa tika da kan ta ngeni ini pe ki ker ma kan. Pe kwan ker ni mi bin ka gam lok ma pe ngeu tiene. Ka nge ipe ki ker ma kan mi fonyu luo. Pe bien ka bang wedan social media kan. Pe bien ka nyana wedan social media kan ki mingine. Luen pa general yen ben rama nyo luen pa ludon yen ben ini roye wi. Tamni ka mugari do cher kon we ya di. Tamni yen no bede tuer fonyu dano. We gena ti ya dam ka ini wayo. So this time wano dai vuwar ye ker ni ma ini ti ke ni ti kwere mi konyo luo. Peda iti kwere mi ber ka vuoro wan machalo luo nyo vuolo te dero. Ene wan pe wa mero. So ka won uteno man ma won mero tika ngolo mu yo. Ina luo ni won uteno. An ka gimo kan pe wi kenyo ma niao dano. Nyo maron fonyo luo. Ara luo ni latin. Piano konyi pe. So iti ka gamo lok ma pe migi lok ma pe. Ka iti mara ta be ki twer mo ki cha mo ken. Luen yini luen ki la bon gimo chi. Onyo ini chero ka luen la bon gimo ma ini gano. So pe ka royo wi gen ma yen pe ramo. Pe ka gamo loga ta. Ka wate log wani boss mi team kai ma wate tele kan. Pe royo wi. An ma charo Bad News pa mi ane ke royo wi. Da an pa mi ane royo wi. Ta royo wi ni pap. Ana nge yo mene ma na romo gami kere. Nge yo mene ma ana romo fonyi kere. Ka mer ne a fonyi ki body language bana be fonyi kere. Ke wa funi ki style pa udiya bana bi funi kwere. Ke mera funi ki style mo kan ma ini nyang abi funi kere. Pena an pa mera nyepo ming. This time an pa nyepo ming lupoya an pa nyepo. Da an pola ka pa mar gamu dog lupoya. Ta o mere ki minguni pa be wari nyingu. This time ta o mere ki minguni ni pena wunu tika supporting boss me. Kone yen la teach pa boss me. Unye pe la teach pa boss me. Team be pe roi wi lwen ene. Team be pe doni gen ma pe ngeu tiene. You know pe ono no ni geno pe ngeu tiene. Dire mare ka odugo ko ge winyi Dire mare ka odugo ko. No anda po yo, no anda wocho. So do ni gen ma yen pe ngeu tiene. We oberi. We ki wegene jo ma gitu alwen pi achuli gitie. Pere ta mi dale ini wen gitu alwen pi achuli. So gwa hui mare ta. An ma chalo Bad News. Abi funyi level kien ma ini miete. Taka bien mere ni bien ka taking ani social media pien ana par ke jo mo kene. Ana par ke jo mo kene ma yenu na ga ji vuor ge social media. Ana ka par manok. So lok pa men wa boss mi timi politics is politics. Da wano nge politics ma ba rida. Nano. So wonu ten mo kene wek doni gen ma won po nge tiene. Po be ka donya ta. Won po nge gine ne ma be. Won po nge gen ma tika teme ne ene ma be po nge o. Wek wano fon luo mot. So luong ani Honorable Dr. Bad News. Doni gien ma pe ramo we oberi. In civilian pe doni luen pa mon. Ta.